السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا كيكو أفروجا هاي بيروزي جبو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كيكو أفقى عالمها لفيدر جفيا كو لفيدر دفي جرما هذا دفي برشيبونا هذا دفي جنجبونا هذا أم زعف ممنون دبن كو أف عالمها تيجي وارتيكي كو أمجي هاتنا إلا محمد يعني برا كش خورا نكاوك إلا كي الناس إنساني كو شهادت آنيبا جرك وورا مولودة حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ومزعف جي ممنون بونا كي كو أمجي جگنده جگلوي جگنده باطماني جگلوي جي أم هاتنا وأمزعف جي ممنون دبن وأم مولودة بيروست كن وأمجي جوا إنساني هان رجي تشكر كن كي كو هاتنا ورحمل دي بابي وجي ويا حاضر حمياش از بازار ماردین قزل تپتیم اصل ما از دیاربکرم گنده عشقا احمدم اما اتنه و دره میوانیا رسول خدا علیه الصلاة والسلام و امتهان ایرو جاب عشقا محمد علیه الصلاة والسلام وارو و دمو زمان مدینه هاتی جار حجرت انشالله المسلمان و بقده و دار دولت اسلام آوابه هر کس متحاج رحمه رب ذوالجلال عاشق و سودالی محمد علیه الصلاة والسلام شفعتا وی سیا قرآنیه اگر لوی کومه بجوه رشوه کومه و امت زیدک ام باور رسول خدا و روجا قیامت شفعتا خجوا قطنک و دبن سیا قرآن دا عرش مزنده شفعتا رسول الله دا خدای تعالی ما حشر و نشر بکه ما قالك تعبوا زعمات تنقاسي بالدم عمري خوني كنك زماني عندك ما كشان ما درباسكر ما سرفي دعوة مولدة بيخمر عليه الصلاة والسلام ما تشاوا ويد دم ما خدا ديا سميرة باوي ياسين شهيد دا بن دستي امي بن خلف قال لك امي بن خلف الدم عسرا مدى شيبو ما انا سميرة وقال كس يا سمية قال كي ياسين ما جاردن شهيدا ما قالك خورت مسلمانا شهيدا أذيا أمباورن ودشمني خدا بحل أمتا محمد جارد الوقت دما مدينة دولة إسلامية آواب هر ظالمة كي ويدجي خدا أو مدينة كده قرال نغادا رابو ناوي واكرون مدينة ناوي واكرو خلاصي لقافك محمد عليه الصلاة والسلام خداي تعالى الرجا هاني الدنيا تمام هستوني وقشت شكيا قولي وزهابو تغطي وهجيا بندس خداي تعالى مزافر كل دورة رسول الله وبيد ربو إيرو أمجي طابحي ودمينن أم عسكري ويرينن هيفيا مهج خدا ومتى إسلامي سر جماعات مسلمانة متى محمد جيان شمولي هدفها من نا دياربكر نا اسطنبول نا باطمان نا تركيا هدفها ما جيان شمولي أم دعوة ما دعوة ربي ما دعوة مزنة دعوة محمد عليه الصلاة والسلام أم ياج ربي خد خوازن ومتى هاني قلبي ما دبنا سيا قرآن شمسيا إسلامي شبعتا رسول الله دا ببي يك وجود خداي تعالى شعورا ما بك تفكرا ما زذبك للدورة شمسيا قرآن ما تبا بجفيني إن شاء الله ما في روي جدي أم تشقى شكر بكن وقت حضرتي سليمان أم تشقى حمد بك وقت محمد عليه الصلاة والسلام جاني مجر فذابد حرباء أحديدا اگر صحابي جير رفيانغو يا محمد اگر نف اخلاقي تي حليم با كسل دورات الندمه محقق دبي جماعات داجي لبيش اوبا رسول خدا او اخلاق او زمان شيرين او سبراهاني او تنغاسيانا او جفانا كشان عين دوي ريدا دوي روتيدا هبو رب تعالى ايرو امات لسر اخلاق رسول الله واحكام القران لما جفاندي ام تشقى شكري خدا بكندك قالي برا امت من ندي يك دات ندا يك بلكي ما عندي شذكر نجوي برا يخش اورتا ما خوش وان قوم نزو كماليزا روب رو بحل هون باور بش خديك ام نبي هون ببينن محقق ربي تعالى سوز داي بتسر دس مستضعفه وفاز ظالمه بحلينه ونور كافر بخواز نخواز تمام كي ما بدت تبع خاطر الرسول خدا وبام من ايرو
لبر ver roy sekini ga aşık u sevdaliye Muhammed u Kur'an'ın. Bu tür kutlamaların yapılması bizleri ta Resulullah'ın hicretli yıllarına getiriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu coşku, bu şey daha artacak. İnan mesela 20 gündür bu günü bekliyorduk. İnşallah devamı gelir. Allah dünyada ezilen tüm Müslümanlara yardımcı olsun. Böyle bir ortamın Müslümanların birliği, beraberliği, aynı safta yer almaları çok önemlidir. Eğer gaye İslam'sa, gaye Kur'an'sa bir Müslüman olarak yani birbirimizi kucaklamamız lazım. Yeter ki gaye Allah rızası için olsun. Bizler Allah için sevelim ve Allah için buğz edelim diyorum. Mevlüt denilince Medine'yi hatırlıyoruz, Mekke'yi hatırlıyoruz. Resulullah'ın o çıkışını hatırlıyoruz. Gökyüzüne saldığı nuru hatırlıyoruz. Buraya gelen her Müslüman şunun bilincinde ve şuurunda ki sanki peygamberi karşılamaya gidiyor gibi çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla hep bir seyir halinde peygamberimizin mevludu olduğu yerde olan etkinliğe koşuyoruz. Peygamber Sevdaları platformuna çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Onların kutlamış olduğu peygamber mevlütlerini kesinlikle bağımsız bir şekilde kutluyorlar. Hiçbir yere, hiçbir güce dayanmadan referansı Kur'an ve sünnetullah olan bir mevlüttür. Bu mevlütten daha güzel bir etkinlik olamaz. La şerkiye, la garbiye, nizamiye, İslamiye. Bugün mevlüttür ama yarın İslam'ın ayak sesleri bu mazlum ve müstazaf coğrafyaya geldiğinin göstergesidir bu mevlütler. Onun için Allah'ımıza şükürler ediyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Peygamberimize salat ve selam ediyoruz ki halkın büyük bir uyanışı vardır. Büyük bir şuurlanması vardır. İnşallah bu uyanış, bu şuurlanma asr-ı saadeti 21. asra getirmeye çok yakın olduğuna inanıyorum. Ve Mevlüt denince Allah ve Resulü aklımıza geliyor. Kur'an aklımıza geliyor. Özgürlüğümüzün, kurtuluşumuzun, bağımsızlığımızın Resulullah'ın önderliğinden başka hiçbir önderde olmadığının göstergesidir bu mevlüt. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz. İnşallah Allahu Teala böyle şeyleri her zaman içimize doldurur ve her zaman böyle şeyler görürüz inşallah. Yani bugünü bu şeyleri yapan herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir gündür bugün. İnşallah Allah-u Teala herkesin içine Müslümanlığı koyar, herkes Müslümanlık yolunda yürür. Müslümanlığa büyük bir adımla ilerlediğimizi anlıyoruz. Bu kadar gencin bu sıcakta durması bu yani. اسبوع خدي مزبوط فيه اول اسبوع خد اسبوع رسول الله يا رب العالمين بتشوتك مظن تمام هاتنا بدرت تمام عفو مغفوره بكي ايكو بو سبب بيجي تعفو مغفوره بكي هر زمان خدي تعالى بمولوده ان شاء الله زيد بكي باذن خدي الله اكبر خدي تعالى ابو سبب بمولوده خدي تعالى وان عفو مغفوره بكي كي هات بي حشري كي بدر سكني خدي تعالى وان عفو مغفوره بكي ايكو تشيكي خدي عفو مغفوره بكي ايكو كوجي خدي عفو مغفوره بكي ايكو هاتنجي خدي وان عفو مغفوره بكي ان شاء الله رجاء حشر وقيامته خدي تعالى ما تماما بابدوره عفو بكي بكي قومي پیغمبر ما پیغمبر وشبانه ما بي ان شاء الله باذن خدي تشتني خدينا حاشي ام كنانا ام فقير ام دخيل ام بلنغازن ام نزانن فيزان برا صح خوش سر سلامه سر جاوه ما مولید ما قصد مولید خدا مولید کریه بلکه همتا خدا خوص و سیده خدا ما عفو که خدا تعالی مسلمان حمیه جمعی همتا محمد حضور قدره مجی تشتنی خدا بلکه نچه حاشه کس خدا ناتیه سر خبردان خدا چه سر حلالت سر خبردان چه سر کفرشی همتا خدا خوص و سیده خدا تعالی ما و جمعی همتا محمد تدا عفو که